Om Swastiastu. Rahajeng Rauring video pembelajaran. Melajah bareng. Iwayan Wikana. Sampunang lali like lan subscribe. Batang pertemuan makin materi aksara Bali. Mungguing daging materi pertemuan puniki sani pertama tegas aksara Bali, ketinggali sorong-sorong aksara Bali. Sani dados tetujon pepelajaran puniki. Sani pertama uning ring tegas aksara Bali, keping kalih uning ring sorong-sorong aksara Bali, lan keping tiga wagen nganggen pasang aksara Bali. Materi keping tiga pacang kelanturang ring video lanturang. ANG ngiring lanturang ring materi ke pertama tegas aksara. Tegas aksara. Aksara inggih punika lambang suara utawi gambar suara. Aksara punika wenten kekalih. Sani pertama wenten aksara suara utawi vokal, lan keping kalih aksara wianjana utawi konsonan. Inggih ngiring lanturang ring materi keping kalih soroh-soroh aksara Bali. Manut kuwigunanipun aksara Bali kepalih dados telung soroh. Sane pertama aksara Wreastra, keping kalih aksara Swalalita, lan keping tiga aksara Modre. Aksara Wreastra inggih punika aksara Bali sane keanggen nyuratang basa Bali lumrah. Sane keping kalih aksara Swalalita. Aksara Swalalita inggih punika aksara Bali sane keanggen nyuratang basa Kawi, basa Jawi Tengahan, miwah basa Sansekerta. Sane keping tiga aksara Modre. Aksara Modre inggih punika aksara sane keanggen nyuratang ini kediatmikaan. Aksara Modre sering kebawas aksara suci. Selanturnya nih pacang kesobehan suam-suam aksara nih punika. Sane pertama aksara Wreastra. Soroh aksara Wreastra. Soroh aksara Wreastra lumrah nyani wenten plekot soroh. Keping kalih gantungan lan gempelan aksara Wreastra. Soroh gantungan lan gempelan aksara Wreastra. Gantungan ipun akeh nyane wenten 16 soroh, lan gempelan nyane akeh nyane wantah kekalih. Sane ranjing ring gempelan aksara Wreastra inggih punika wenten gempelan se lan gempelan pe. Keping tiga pengangge aksara Wreastra. Pengangge aksara utawi busana aksara inggih punika pengeling aksara. Pengangge aksara puniki kakepah dados tigang soroh. Minakadi pengangge suara, pengangge arda suara, miwah pengangge tengenan. Sane pertama pengangge suara. Pengangge suara inggih punika lambang aksara sane ngawinan aksara wianjana utawi konsonan punika mesuara. Pengangge suara punika wenten kekalih. Sane pertama wenten mesuara cendek utawi pendek. Sane keping kalih pengangge suara sane mesuara panjang utawi dirga. Sane keping kalih pengangge arda suara. Pengangge arda suara inggih punika
Gantungan sanin mengangge dados vokal miwah mesuara luluh. Keping 3 pengangge tengenan. Pengangge tengenan puniki watah pengangge sane mawit saking tengenan wianjana. Sane ngranjing ring sorong pengangge tengenan. Saneka pertama cecap suara eng, surang suara ar, pisah suara adeg-adeg sane keanggen ngematiang suara. Ainggih ngiring lanturang ring aksara sane keping kalih aksara swara litu. Kepahan aksara swara litu, aksara swara lan keping kalih aksara wianjana sane keranjing ring keluarga aksara. Soroh aksara depuniku dados jingakin iriki. Sane ping 3 aksara modre. Aksara modre punika sering kebaos aksara suci. Santukan aksara punika keanggen nyurat indik kediatnikan sekadi rerajahan. Ulap-ulap miwah sahananing pralambang ring upakaryatnya. Akadi asa punika dumun video puniki. Indik pasang aksara balik, pacang kelanturang ring video lanturan. Dumogi alit-alit benten pinonyanyi, pupudang titiang antuk para santi. Wow, santi, santi, santi. Oh.